کرکرک او ماده سپی کو هون دبینن نهه لهستیش هفدو بخون او گهاند لشیدا ساخلم دهیله. لی اف درجه عمری وندا دبه وی چاخی هرتم پیوستی نشترگریه هیا و لجه گهین خوزایی پیوستین متالی دبید. لی تیمکا دکتورین هولندی شانین چکرنا ماده کرکرک پیش خستیا و باش کار دکن. Znowu tej metody polega na tym, یا راستی بد بویره ام کرکروکا بیولوژی جشاند بنی ناوکی دا آفرینن یا کدکارید ماده دناف گهان دا چکت. او نک تنه دهیلک و بدن بخوا خراز بکه بلکی او جهفدو خوارنا گهان گلک کمتر دکه جه ریکا کو نشترگریا گهن معدنی پی تکرن. układamy na pewnej ام وان شانان لسر تخت بندا چاندنا بیولوژی دادنین. ام وان لگل شانند کرکرکی بری وان ددن هاو و لوان جهن چوک و گوزینگان تکچونه دادنین. او نصدی صدا لی کسین کو جربان ندبیجن باش کار دکه. Od tego czasu minęło اوه دو محل سر را در باز بون کارگری و گلکا باشه دمال دا از دکارم به گوپال بمو بچم لی بو سرکفتنا درجا گوپالی بکارتینم چارەسەریya birêkên şanên kirkirka biyolojî hê jî di qûnaxên xwe yên destpêkê daye. Dibe rojekbihê ew cihê çandina gehên medenî bi temamî bigire. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na drodze. ایرو ام لسر ریا گوهارتنا بیولوژینه لشانان ین متالی ام لدسپیکا ویرکینه ام نکارن بیجین ام به تمامی نها و بکینه شنگر لی دما ام بکارن نخوشین لبر نشتگریا متالی انا گیرو بکین افده ببیت سرکفتنک مزن جبوما. Heta niha tenê dazda nexweşan çareseriya şanên kirkirka biyolojî dîtine. Lê kulînvan li ser karîgeriya wê bihîvîne ku teknolojî di vî warî da dê hê jî pêş bikeve.